Селам алейкум, хайрлы акшамлар, сыгылатыр телеканалының телесерчилері. Бүгін программасыны сейлетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалышам. Ве сізге вәде еткеніміз кебі енді бірқач тенефюстен соңра невбетіке мұсафарымызны тақдим етмеге азырмыз. Қырымтар мелемежі сазасы Гайна ханым Юксель. Селам алейкум, хош келдіңіз, Гайна ханым. Селам, сау болыңыз. Біз байрам енді башлағандан да көрішмедік. Сізден оның үшін сізні байраммен хайырлайым. Белкі сізде халқымыздың хайырламақ істер едіңіз, бұл фұрсатны сізге береміз. Бет жан юректен хайырламаға істейм. Аллах тек ейлікні кетірсін, тек куванчылы көңілеріні. Алла изін версе, азат Қырымға епімізге қайтмаға насип олсын. Ве анда ки яшаған инсанларға сербест, бөлі гүр Қырымда олмаға, çalışmağa, балаларны büyütmege böyle imkan versin. İnşallah. Çok sağ olun. Geliniz haberlerге geçeyik ve bu haberlerini музыкере этейк. В ходе заседания ОБСЕ в Вене представитель Российской Федерации попытался прервать доклад о ситуации в Черном и Азовском морях украинского делегата Антона Кореневича. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвек. Давайте его послушаем. Келніз деңгей. Безпрецедентний крок в ОБСЄ у Відні. Представник Росії намагається перешкодити і перервати виступи, які йому не подобаються, від України та іншого експерта щодо ситуації у сфері безпеки в Чорному і Азовському морях. Aslında OBSE teşkilatına ne kadar güvenmek mümkün, ne kadar orana işanmak mümkün? Çünkü OBSE hakkında çok sözler yürütülüyor. Sizin pozisyonunuz. Bu nasıl güvenmek mümkün? Ya bu mesele öyle koymak doğru değil. Bakınız biz eskiden de aytaydık, dünyada birkaç tane böyle kabul edilgen uluslar arası halkara maydanlar var ve OBSE onların arasında. Umumi alganda dünya sistemi pek ideal değil. Çünkü dünya sisteminde Birleşken Milletler var, OBSE var ve Rusya devlet olarak diplomatik bir seviyede anda yer ala ve kendi güçlerini, kendi haklarını afsuski kullanma. Ve bir bakarsın herkes ne olğanını anlay, herkes Ukrayna'ya destekli ya da herhangi bir meselede. Ama Rusya öz imkanlarını kullanarak bu kararlarını değiştirmeye ya da başka türlü yapmağa tırışa. Bu diplomatik savaşlar fakat bizim için onlar mühim. Endi 7. sene boyunca bunlar alıp varıla ve anda benim görgenime göre son vakitlarda Rusya bir saldırmasına geçti, saldırığa geçti dep aytmağa mümkün. Çünkü Birleşmiş Milletler'ini alsak, Arya formuluna göre toplaşıvını, OBSE işlerini көргеніміз кебі bu umumi ekonomik vaziyeti, bu petrolün tuşuşu, ondan sonra koronavirüs meselesi, andaki Rusya'daki ekonomi için hiç de yaxşı gelmey ve Rusya bunu kullanarak Kırım'ını Rus toprağı olarak kabul ettirmeye tırışa ve aynı zamanda bu sanksiyalarını lahu etmeye istey. Onun için her taraftan saldıra ve her imkanlarını kullanmağa tırışa. Siz bu Formula Ariasını hatırladınız da onu da sizden soramağa istedim. Demek siz bakhansınızdır bu videokonferensiyana. Çünkü çoğusu böyle tepkiler pek yaman oldu. Mında, bilmem Kırım'da bizim vatandaşlarımız tarafından. Çünkü anda teşvikatçılar çıkıp böyle çıkışta bulunup aşikar yalanlarını ayttılar. Bu neydi sizin düşüncenizge göre? Kimge bu yapılgan bir aksiya, bir provokatsiya, kimge karşı ve bizge bu zarar getirir mi? Anda kim bunu yaptı bilse belli. Nasıl yapıldı, nasıl ssenaryo hazırlandı, kim suallerini hazırladı bilse belli. Bunun ardından mutlaka FSB tura. Umumi olarak 4 kişi katıldı Kırım'dan. Bu halkını temsil etken güya bir Rus toplumunu, ondan sonra Ukrayna toplumunu ve 2 tane Kırım Tatar vardı. Utandım. Kırım Tatarlar için utandım. Bu kadar çıkıp, bu kadar yalanlarını aytmağa, bu kadar kozun içine baka insanlarına yalanlarını uydurmağa, ufurtmaya nasıl bunu yaparlar? Neyin peşindeler? Yani şöhretin peşindeler, koltuğun mu peşindeler? Neyini bekliyorlar bu hükümetten? Basbayağı yalan, basbayağı şeyler, uydurmalar. Bu kadar provokasyon bir şekilde
суалларны коймага, жевапларны бермеге. Yani bu şimdi aklına keledi. Беріңіз Украина кеткен адамларын листесini анда 500 kişi кетті. Misallerden birisi. Bir kereden 500 kişi кетмеді. Да зияда кетті. Мұндаки вазиетіне адам бөлме. Екінші, сана не о листелер берілсін ки, Қырымда қалған ақрабаларға sonra senin gibi insanların üstünde тұрған ФСБ-cilер ме келсін, onlarga baskı mı yapsın? Yani onun için bu hazırlanған bir şey. Siz de onu herhalde izlediniz. Sabırım yetkence izledim. Ben başından sonuna kadar izledim de hazırlanған bir ssenariy, hazır olған cevaplar verilgen ve bu insanlar buna razı oldular. Ямына анда Авропа мемлекеттерінің елшілері де iştirak еттілер. Сіздің түшінжеңізге көре, бұл Бірлескен Милләтлердің Қауіпсіздік Шурасының umumiy böyle teşkilatını böyle diskreditasiya etmeymi? Onların anda iştirak etkeni Kırım işgalini resmileştirilüvüne yol açmayma? Yok, yol açma. Bir kereden onların aytkanlarını dinlemek gerek. Anda Fransa, Belçika, Çekiya olsun, Germaniya olsun, onlar Öz çıkışlarını apaçık aytaydılar. Biz kabul etmeyimiz ve bu çıkış Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul etmek gibi görünmesin bizim çıkışlarımız. Bu toplaşıvdan önce diplomatik seviyede ve öz aralarında memleketler laf eteydiler. Onların temsilcileri anda olsun Birleşmiş Milletler'de diplomatlar, elçiler. Ve hakikaten mesele baradı katılmak veya katılmamak. Evet. Çünkü katılmamak demek ki meydan boş bırakmak ve insanlara anda çeşit türlü fırtmelerini yapmağa imkan vermek. Katılmak demek ki böyle sual peyda ola, belki tanıdınız mı, acaba tanıdınız mı deyip. Fakat bizim bilgenimiz göre memleketler ikiye bölündü. Çünkü birçok memleket katılmadı. Pribaltika ülkeler, ondan sonra Avrupa'dan birkaç tanesi. Fakat katılganlarını hatırlayayım, çıkışlarını hiç kimse Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul etmedi. Çin Cumhuriyeti'nin çıkışını beğenmedim. Almalı salmalı, yani ne demektir? Nihayet biz Kırım'dan seslerini duyamız. Ya bu zamana kadar siz Kırım'dan seslerini duymadınız mı? Böyle bir imkan yok muydu sizde Kırım'dan çıkan insanların ya da Kırım'dan yaşayan insanların seslerini duymağa? Onun için diplomatik seviyede yani mağa göre bu tür çıkışlarga, bu tür organizatsiyalarga hazır olmak gerek ve gerekli tedbirlerini, gerekli güçlerini toplamak gerek bu işler için. Men anlayayım şimdi pandemiya, koronavirus pandemiyası ve ilahri, onun için çetilge çıkıp olamay imkan yoktur ve ilahri. Fakat bundan evvel eğer göz taşlasak, sonki 5 yılda Kırım Tatar Milli Meclis azaları ve şahsen siz birçok böyle teşkilatlarga barıp iştirak eteydiniz ve bu aşikar yalanlarga karşı doğrularını aytaydınız. Yani Rusya'nın tecavüzünü aşikar eteydiniz böyle halkara meydanlarda. Lakin sonki vakitları mına bu koronavirus pandemiyası başlamazdan evvel bile böyle eylemlerini görmedik. Ne için? Bu neyle bağlı? Belki de daha yetiştirmediniz, daha planlar var edi ya da başka bir sebepler olabilir. Ya Gülsüm Hanım, aslında öyle değil. Biz bu meselede daha evvel laf ettik ATR telekanalda. Öyle değil. Gerekli yerlerde, gerekli meydanlarda Kırım için çıkışlar yapılan. Ukrayna katıla, anda Ukrayna temsilcileri var. Meclis, şahsen meclisin temsilcileri de var. Gerek olsa reis, gerek olsa bazı azalar. Fakat umumi olarak Kırım meselesinin düşüşü var. Yani eskiye bakacak olsan o kadar side eventler, o kadar tematik tedbirler yapılmıyor umumi olganda. Onun için böyle korundu gibi dura yani sanki katılmayımız da ama katılamız. Elbette şahsen men alsak 3-4 sene evvel daha çok varmağa imkan vardı ama o zaman daha çok tedbirler yapılaydı. Bir de ikinci böyle bir şey var. Şimdiki hükümette görüyoruz. Yani onlar belli bir strukturalarını kurup onlarla sanki çalışmağa tercih ederler. Böyle bir birincilik verirler onlara.
Meclisten de görüşmege tırışalır. Elbette bu görüşmelerin de neticelerini görmedik. Fakat böyle bir yaklaşım var hakikaten son vakitlarda. Fakat yine aytkanım gibi Kırım uluslararası halklara meydanlarda Kırım meselesi laf edilse Ukrayna temsilcileri vardır. Ямына сіз айттыңыз ki Kırım meselesi ne yazık ki mında şimdi yani informasyon şekilde böyle daha az olan. Bu neye bağlı? Çünkü buna endi 6 yıl geçti. Demek ki daha 6 yıl geçse böyle şekilde hiç olmayacak. Onu bilmeyimiz 6 yıl mı yani çeşit türlü şeyler var. Bizge aytalar Pribaltika'ya bakınız onların işgali 50 yıl devam etti. Onun prognozları kimse yapamaz. 6 yıl, 10 yıl, 15 yıl elbette biz emin isteyimiz. Bu umumi tendensiyalar, mevzular gündemde olan böyle sıcak mevzular onlar birbirlerini değiştirirler. Kırım oldu, ondan sonra ben hatırlayayım hemen Suriye meselesi ortaya çıktı. Ondan sonra başka şeyler, şimdi Covid meselesi vesaire. Bunu engellemek için, buna karşı çalışmak için Ukrayna'nın birçok yerlerde, birçok seviyede uzun güçlerini toplayıp bu işlerini alıp varmak gerek. Yani Ukrayna bu asla bundan vazgeçmeyecek. Ve gerek olsa diplomatik ve devlet adamlarını ve çalışanlarını kullanacak. Gerek olsa böyle halkını temsil etken ya da cemaat teşkilatlarının temsilcilerini kullanacak. Başka türlü olmaz. Afsus ki siyasette, dünya siyasette bu dikkatler yani birinci sırada olan mevzular onlar pek çabuk değişir ve Ukrayna eğer bu meseleyi bırakmak istemey, taşlamak istemey çalışacak. Mına Birleşken Milletler'in Xavfsızlık Şurası'nın konferensiya o'tkerildi sizin bilgenizge göre ve demek Rusya bu konferensiya devamında aytты ki sanksiyalar ondan lagul etilmegence ateş toxtamayacak eken şarkta. Ve Birleşken Milletler'de Ukrayna missiyasının spikeri Oleg Nikolenko aytты böyle kelini sonu dinleyin. Той момент, коли російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб в збройних конфліктах, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню. Раніше ми чули лише те, що санкції заважають гуманітарній допомозі для боротьби із COVID-19. Не допомогло. Тому вирішили повернутись до старих практик шантажу. Заява Російської Федерації пояснює, чому продовжується насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту. Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде. Росіяни завжди знайдуть привід для продовження агресивної політики. Yani Rusya endi böyle endi değil de kene böyle şantajına geçti ve apaçık sanksiyalarını lagу etmeseniz biz ateş açmağa devam edecekmiz. Hakikaten bu şimdi Klimkin'de bizde aytkan edi Rusya bu sanksiyalarını lagу etmek için her şeyini yapmaya başladı. Siz de bunu hissedesiniz mi? Elbette ya o hissetmek de değil o apaçık korne. Yani her türlü imkanlar, her türlü fırsatlar, böyle bahaneler uydurular. Şimdi infeksiyanın ne alakası var işgal olgan ya da askeri işlerge ne alakası vardır. Ama onu bile Rusya kullanır ve göstermeye tırışır ki yani biz hepimiz birlikte bir düşmana karşımız, düşman degende bu hastalık. Onun için birbirimize yardım etmeliyiz. Bu beklenilen bir şey. Bakınız bu Ukrayna'da yeni hükümetten başlayan değişmeler, böyle çizmeler gibi bu meselen mutlaka buna gelecekti ve demek ki bir yıl son biz bunu duyduk. Bu şantaj değil, bu tehdit, açık tehdit. Yani eğer toxtamasanız, eğer lagу etmeseniz, iptal etmeseniz biz demek ki ateşke başlayamız. Endi tırışlar, açık tırışlar, gizli tırışlar, gum konvoylarını yolladılar, bir şey anlaşmaya tırışlar olmadı.
Endi açık tehdit eteler. А не үшін сіздің түшінжеңізге көре бойлы? Белки, чүнки сіз қатырлайсыз, президент Зеленский енді Cumhurbaşkanı olarak seçilgeni vakit Rusya'da sevinген edilirdi. İşte anda bilmeyim şampanskiler patlattılar, çeşit türlü aksiyalar ötkergen ediler ve şimdi bir yıl geçti, endi fikirleri değişti mi bularının? Fikirleri değişmedi, beklentiler başka ediler. Onlar zannet ediler. Onlar her zaman uzun menfaatlarını koruyup, uzun şartlarını Ukrayna'nın üstüne yükleme getirişalar. Vakit geçti, gördüler ki yani şarayetler kabul edilmez şarayetler. Anda Donbas meselesinde Salyav meselesi olsun, razorужение meselesi olsun, ondan sonra bu Ukrayna'nın bütünlüğü meselesi olsun. Yani Rusya tarafından verilgen şarayetler onlar kabul edilmez. Endi olmayınca böyle meselelerge, böyle tehditlerge geçtiler. Men o zaman hatırlarsanız eğer yine ATR yapkan programa katıldım. Köpür. Ve o zaman dedim ki yani bu anlaşmalar olmaz. Neden? Ukrayna istemekten değil. O bir taraf bunu istemeyecek. O bir taraf mutlaka uzun şarayetlerini yerine getirmeye tırışacak ama şarayetler asla ve asla böyle olmayacak şarayetler. Onların şarayetleri demek ki Ukrayna'nın parçasını kesip Donbas'ını Kırım'ını verip bu meseleyi kapatmak ve olğanı gibi bu Donbas'ını Ukrayna'ya kırsetmeye. Yani onların isteklerine. Böyle konfederasya şeklinde. Elbette konfederasya ama bu demek ki Ukrayna'nın içinde Rus hükümeti tarafından yönetilgen topraklar, bölgeler olacak ve onlar istegenini burada devlet seviyesinde, yukarı şurası seviyesinde yapacaklar veya yaptıracaklar. Onlar mümkün değildi bunu kabul etmeye fakat Rusya bunu koruydu. Ve demek ki bir sene son Covid meselesi biraz tuşe. Endi yavaş yavaş dünya görüyorsunuz eski hayatına kaytmağa tırışa. Evet, endi başka şeyler ortaya koyuyorlar. Мына сіз Зеленскийнен көріштіңіз, онен лаф еттіңіз, ве біз бұл меселені сізнен енді музакире еткен едік, ләкин менде бойлы суал. Оның самимиетіне, яғни ақатінде женгнің екіленмесіне, іште Қырымның қайтарылмасына истеклеріне, яғни инандыңыз мы? Онда бұл самимиет бар мы сізce? Gülsüm Hanım bakınız, bu siyasette inanmak veya inanmamak bu mesele değil. Bu yani oğlan ve kız meselesi değil. Oğlan kızga aytar, ben seninle evlenirim, ömür boyu sana bakarım. Güzel bir analoji. Evet, kız işanır veya işanmaz. Bu siyaset. Siyaset netice alma sanatıdır. Netice olsa o zaman sen koruyorsun. Yani eğer istek olsa demek ki istekten sonra hareketler yapılır. Olmasa hareketler de olmaz. Evet. Yani siyasi istek olsa işanmamak meselesi değil. Biz çalışmaya hazırmız. Biz OZ'un tarafından gerekli şeylerini yaptık. Bu teklifleri ettik. Anayasanın değişmesini, kanunlar olsun, bakışlar Kırım meselesinde, anda birçok su meselesi, военно-пленный, политвязни meselesi ve başka. Endi hükümet tarafından siyasi istek olacak, siyasi irade olacak. Bu meselelerge bakılacak, bu meselelerin çizilmesine bakılacak. Yoksa işanmak, insan olarak, şahıs olarak o pek samimi davranma. Ben birinci sefer böyle siyasetçini görüyorum Ukrayna'da. Kim siyasetçi değil, bir insan olarak böyle tepki, reaksiyonu gösteriyor. Bu pek güzel bir şey. Yani insana elbette sen görüyorsun o senin dertlerini ya da senin problemini sanki yürekten geçiriyor. Fakat netice olarak в сухом остатке biz ne kolumuzda var? Автономия meselesi çizildi mi? Kanunlar var mı? Şimdi decentralizasyon meselesi geçiyor. Nasıl Kırım bakılacak? Anda siyasi mahkumlar var. Onların mesele çiziliyor mu? Kırım işgalden serbest bırakmak için ne yapılır? Hangi adımlar yapılır? Onun için bu tür şeyleri eğer yüklenlesem o zaman bakasın, oldu mu, olmadı mı? Mana muhtariyet meselesini qayd ettiniz de bilesiz, bizde bunda bir jeyten faaliyet yürütemiz ve kelgen episi deputatlardan bu meseleni soraymiz. Nasıl bakalar, destek eteler mi, etmeyler mi? Ve elbette ki biz bilemiz bu Sluga Народу firqasının reyleri çok mühim. Çünkü onlar anda çokluk ve çoklukның reyleri olsa demek başka firqalarını da celp etmek ki onlar da bizge destek etip pek zorluklarını da yaratmaz dep düşünüyorum, benim şahsi fikrim.
Ve demek Слуга народу firkasından Василий Мокан bizim студиямызда еді, ve biz ondan bu sualını sorduk. O aytты ki, есть несколько опций деоккупации Крыма, один из которых создание национально-территориальной автономии. Келіңіздің дейік. Внесення змін до Конституції, які можуть дати правові інструменти по деокупації Криму, по міжнародних судах, по відновленню історичної справедливості. Це внесення змін до Конституції стосовно національно-територіальної автономії. І я думаю, що в цьому напрямку також треба рухатись. Це вже все-таки спільна робота президента і Верховної Ради. Чому спільна робота? Тому що я є прихильником, наприклад, коли такі речі, досить такі серйозні і доленосні для нашої держави, все-таки мали би ініціюватися з боку глави держави. Як вона тільки з'явиться у парламенті, я впевнений в тому, що 226 голосів вона назбирає точно, а далі ще питання активної адвокаційної кампанії, тому що 300 голосів завжди у парламенті збирати складно. Хоча я вважаю, що тут мали би об'єднатися всі проукраїнські і державні сили. Деп айтты Василий Мокан, демек оның сөздерінде не аңламаға мүмкін? İşte 226 рей тапылыр деп айтты, ama мұйым olған президентінің көрсетмесі. Yani егер президент көрсеткесе, işte o vakit kabul ettiler ve ilahir. Men onun için sualını berdim de президентте көрдіңіз мі bu istekni, bu işançını деп. Ne düşünесіз? Президент dediğine göre yine iş grupası kurula. İş grupasının kurulmasına açıkçası ben anlamadım. Yani bu gerekli çalışmalar, gerekli işler yapıldı, hazır. Endi Anayasa Komissiya baktı bunu ve bunu endi yürütmek gerek, endi vermek gerek ve anda doğrudan doğru deputatlarla çalışmağa. Fakat Cumhurbaşkanı teklifi yine iş grupasını kurmağa ve bu iş grupasına gerek olsa devlette Kırım meselesi boyunca çalışan insanlar kırsın, meclisin temsilcileri kırsın ve yine bu mesele bakılsın. Yani yaramı prognozlarını vermeyi istemeyeyim de ama biraz uzatma gibi bana geldi. Çünkü iş batırmak istesen iş grupasını kur dep aytalar da. Fakat yine de inşallah yanlış düşünüm. İnşallah hislerim beni aldata, düşüncelerim ve en yakın zamanda bu mesele çizilir. Çünkü siyasi İradeni olğanı biz hepimiz bilemiz. Yani gerekli böyle stratejik meseleler olsa, gerek olsa Poroshenko vaxtında, gerek olsa Zelenskiy vaxtında bunlar baya tez çizili. Birleşirler, laf ederler, çalışırlar, aralarında meşfraksiya seviyesinde çalışırlar ve bu meselelerini geçirirler yukarı şuradan. Mında neden yapıla? Belki bir tanışmak gerek dep sayam, fakat ne kadar tez yapılsa o kadar yaxşı olur edi dep düşünem. Ya mına 300 rey tapılır mı eğer prezident көрсетсе? Білесіз mi, umumi sayğanda, yani eğer fraksiyalarını saysan, anda kol tutxan, çıxan. OPZJ almaysın, Batkivşinan onların da düşünceleri böyle farklıydı. Fakat 3 tane kalgan bloklarını alsan, o zaman gerekli reyler çıxa. Elbette deputatların arasında da o birleşme yoktur. Dep göremiz. Mesela bundaki deputat pek böyle sakin davrandı. Kendi pozisyonunu Kayda gelgenini belirtmedi. Fakat dedi eğer Cumhurbaşkanı tarafından olsa bakılacak. Yine de siyasi irade olsa, istek olsa yaparlar. Ve da şunu soramağa istedim. Çünkü daha mühim meselelerden biri bu tamir halklar meselesi. Ve Tunev'in bizim stüdyamızda Голос firkasından Sergey Rahmanin bulungan edi. Ve o aytты ki tamir halklar boyunca kanun leyhası endi böyle sonki adımlarda. Yani endi yavaş yavaş belki çizilebilir finishna прямая dep aytты Rahmanin. Kendisi onu dinleyik. Ми вже фактично на фінішному відрізку. Це законопроект про корінні народи, який ми сподіваємося будемо вносити вже найближчим часом. Ми співпрацюємо в тому числі із депутатами з інших фракцій, зокрема з фракції Європейська Солідарність, ну, зокрема ми в контакті з Мустафою Джемілєвим. Чому він необхідний з моєї точки зору? Тому що, по-перше, це відновлення історичної справедливості, бо, як відомо, кримські татари – це єдиний корінний народ в Україні, тобто народ, який не має своєї батьківщини поза Кримом.
як відомо. І узаконити права кримських татар, мені здається, що це відновлення історичної справедливості. Направду, можливо, це припущення, бо історія умовного способу не сприймає в принципі. Якби подібний закон був ухвалений раніше, якби подібна норма існувала в вітчизняному законодавстві, можливо, ми б уникли частини тих проблем, які, на превеликий жаль, у нас виникли. İşte айтқанына көре, Европейская солидарность фирқасының бөлі иттифақдашлық içerisinde ekenler ve айтты ki yakın vaqытта belki bu mesele çözüle bile. Bu ne demektir? Endi belki sizin malumatlarınız var. Көрсетілecek mi? Endi yukarı şuraga bu kanun leyqası ne olacak? Sluga народу қайда bu meselede? Endi yok, yukarı şurası için benim böyle derin malumatlarım yok ama bilemiz yani bu kanunlar onların proyektleri, законопроекты hazırlar ve endi ne etrafında laf ketecek, ne olacak, neyini siz ortaya koyasınız dep sorsalar, bana onu göstermeye gerek. Demek ki bu açıklamalar, bu konuşmalar Golos siyasi fırka tarafından demek ki şunu gösteriyor, öz aralarında çalışmalar başladı. Anda tek iki siyasi fraksiya yetmez. Anda Sluga Narodu olması gerek. Ama bu yolda yine de Cumhurbaşkanı tarafından eğer bu kanunlar takdim edilse, көрсетілсе, daha yaxşı olur edi. Siyasi irade, siyasi birleşme tarafından daha yaxşı olur edi. Mını bilesiz, bu muhtariyet meselesini, bu tamir halklar meselesini veylekre biz yayınımızda laf etemiz ve siz kelesiz, diğer milli meclis azaları herkesinden biz bunu sorayımız. Bazılarda belki de bezdiremiz şimdi bu suallerden, lakin bu bizim milli gayemiz sırasında olgan böyle mühim hareketler ve elbette ki onu kabul etilmeyince biz soramağa devam edeceğiz. Ve hiç yorulmayacakmız, usanmayacakmız. Mende böyle sual, ne için 30 yıl gerekti bularga ki kabul etilmedi da kabul edilmedi, lakin kendi o kadar uzun müddet. Bu Ukrayna için, ne için onlar bunu anlamayırlar, anlamağa mı istemeyirler? Ya da ne keder etti sizce? Ne için bu kadar çok? Yaxşı bir sual, Gülsüm Hanım, açıkçası cevabını bilmeyeyim. 30 yıl değil, Kırım işgali gerek oldu. Kırım'ı joymak gerek oldu, Kırım Tatar halkını anlamak için. Afsuski çünkü 24 sene boyunca, 23 sene boyunca öz dertlerimizi, öz isteklerimizi anlatamadık ve onlar da anlamadılar. Ve Kırım'ı joygan son, endi Ukrayna toplumu, Ukrayna siyasi böyle gerekler, ön düşünceli insanlar Kırım Tatarlarını anlamaya başladılar. No, demek ki yani biz bu yerde Kırım Tatarlarga asla usanmadan ve parçalanmadan işlerine devam etmek. Başka çare yok. Biz eğer bu mesele bir şey olmay, bir şey elde etmemiz, bir netice yoktur deyip taşlasak, demek ki herkes bunu taşlayacak. Birinci növbette bu bizge gerek. Ve da bunu sormak isteyeyim, decentralizatsiya meselesi. Siz endi bir kaç kere aytıp geçtiniz ve men bu meselede de toxtamağa isterim. Sizden evvel Rifat Ağanen laf ettik, İlmi Ağa Umerovnen bu meseleni laf ettik. Sizin de fikirlerinizni öğrenmege çok isterdik. Утверждение плана формирования территории общин аннексированного Крыма состоится сразу после его возвращения под контроль Украины. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 27 мая Яни Бугун. Келнесона Денгей. Сьогодні визначний день, адже сьогодні ми завершуємо важливий етап реформи децентралізації, затверджуємо останніх 3 перспективних плани областей, які сформовані за виключенням окупованих територій, а мається на увазі Автономна Республіка Крим, тимчасово окуповані території Донбаса і Луганська, звичайно ж, попадають в перспективне планування. Щодо Криму, то це питання розглядається. Ми проводимо консультації, в тому числі на всіх рівнях, і цей план буде сформований негайно після звільнення Криму і завершення цієї окупації. Kırım'ın bu
территориаль курум реформасы, ишгал етілген Қырымның территориаль курум реформасы, бұл күн шымды керек ме бұларын yapmaға сізже? Недір бұл? Умуми менің позициям бұл иш бойынша бірінші невбетте daha evvel koyulған meselelерге бақмаға керек. Мұхтариет meselesi, kanunlar meselesi. İkinci Kırım meselesi, Kırım Tatarlar olmadan, Kırım Tatar halkının temsilcileri olmadan bakılmaz. Çünkü bu çalışmalar afsuski meclis olmağaçı keçeler. Yani son meclis katıldı buna. İkinci ve üçüncü anda yapılgan değişmeler biraz düşüncesiz yapıldı. Yani benim көргеніме көре 7 tane bölge oluşa ve anda Sudakны Feodosiyaga bağlaylar. Ondan sonra Cankoyun yanına bütün şehirçiklerini Krasnoperekopsk, Armyansk hepsini toplaylar. Ama en çok takıldığımız nokta birden onlarını düşünmek gerek. İkinci takıldığım böyle nokta Bahçesaray'ını Simferopol'a bağlaylar. Bahçesaray şehir Kırım Tatarlar Kırım için pek mühim tarihi bir şehir. Birinci aneksiya olğan son, ikinci Dünya Savaşı olğan son Bahçesaray joyulmadı. Endi Bahçesaray joyula çünkü onu Simferopol'a bağlaylar. Yani bu meseleleri, inceliklerini düşünüp, laf edip ondan sonra kararlarını vermeye gerek. Bunda sanki böyle tekniki bir yaklaştılar Kırım'a, parçaladılar, kestiler. Baktılar hangisine yakın varsa, hangi şehirde büyük ona bağlayır. Ama Kırım'ın spesifikası var. Kırım'ın şehirleri var. Kırım'da yaşayan cemaatlar var. Onun için bunu öyle kolay sen kesemezsin. Mesela başka bölgelerde bunu sen nasıl yaptın, Kırım'da sen bunu yapamazsın. Ve bunu düşünüp yapmak lazım. Ve dördüncü, hakikaten şimdi bu birinci nevbette olğan bu bir mesele. Elbette başka kontrargument var. Yani madem bütün Ukrayna'da decentralizasiya geçiyor, biz Kırım'ı niye taşlayıq? Sonra aytar edilir, Kırım'ı niye için taşladınız ya Kırım? Taşladınız evet. Ama madem siz bunu yaparsanız ki karar şimdi alınmay, işgalden son alınacak ve bakılacak. Bir geriden aytmağa isteyeyim, bu Denişov meselesi aynı şekilde işgalden son da bırakıldı. Yani bu değişmege, Denişov meselesi, köylerin, şehirlerin, kasabaların değişmesi, Toponimika meselesi. O da işgalden son bakılacak. Madem bu mesele ama o zaman çalışaydık, onların devletinin çalışaydık, bakaydık, isimlerge bakaydık, tarihi kaynaklara. Madem siz bunu son yaparsanız, bunu birlikte yapıp, düşünüp, böyle derin bir şekilde karar vermeye. Şimdi onlar Kırım'ı nasıl böldüler? Cankoy rayonu, Yevpatoriya rayonu, Kerç, Simferopol, Feodosiya ve Yalta rayonlarına demek böldüler Kırım'ı. Ve işte İlmi Ağa da bizge aytdı, bu doğru değil de bu Bahçesaray kısmı boyunca ve ilahiri. Ve bundan evvel bizim stüdyamızda Vitaliy Bezgin'e de bu podkomitetinin reisi ola. Ve biz onun de bunu laf ettik, o aytdı ki meclisinin şimdi böyle ittifaklıdaşta ve o koruştu Rifat Ağa'nın laf etken ekensiz ve mecliske endi bu Постанова Верховной Rady onu endi yollağanlar draftını ve inceley ekensiniz bunu, doğru mu şimdi? Bugün sabah yollandı. Bugün sabah yollandı o draftı ve endi bakılacak ve laf edilecek ama daha evvel bu çalışmalar yapılaydı. O zaman meclisten belki birkaç tane temsilcisi vardı. Belki de. Fakat biz bugün sabah kurduk ve anda hakikaten yani böyle pek anlamsız bir şekilde bunu kestiler. Ama gene de halk deputatı yani Слуга Народу fırkasından millet deputatı, milletvekilinin Milli Meclisinin yollağanı, böyle ittifakdaşlıkta bulunğanı, inceliklerini öğrenmek istegeni ve sizin tavsiye alğanlara bu da yaxşı bir hareket. Tabii ki yaxşı. Güzellerke demek ki böyle diyalogtasız. Ama bir diyalog var ama hiç sormadan bunu yapsalar yaxşı olur mu ya da doğru olur mu? Elbette sorarlar. Fakat netice olarak o zaman bilgenime göre aytıldı. Misal olarak Bahçesaray'ını Simferopol'e bağlamanız. Yine de draft geldi, yine de Bahçesaray Simferopol'e bağlamadı. Sordunuz neden bu değişmelerini dikkate almadınız, neden kırsetmediniz? Belki şimdi da ken bir şekilde bu laf edilse ve birkaç tane yerden sesler gelse,
депутатлардан, meclisten, экспертlerden келсе, belki bunu dikkatga alırlar. Fakat draft olarak kelgenini ko'ramiz. Анда 7 bölge ve pek texniki bir şekilde kestiler. Sizin düşüncеңizге көре bu mesele daha mühim meselelerini chetke çekmeymi? Misal olarak konstitutsiyaga değişmeler meselesi. Men bu meseleni, bu territorial denişuf meselesini mühim olarak saymayım. Mühim olarak saymayım ve hakikaten belki bazı böyle sırasların değişmesi için sebep olabilir. Bizge derler, biz Kırım için çalışamız. Bakın territorial sıralamasını baxamız, territorialne устройствоға baxamız. Fakat aytqaным gibi umumi olarak bunu chetke koyup birinci növbette bu eski yani senelerce laf etilgen meselelerini bakmak lazım. Onlar hakkında karar vermek gerek. Ondan sonra ki yine de aytam, yine de dikkatini çekeyim. Karar verilme, kararını taşlaylar, deokkupatsiyadan sonra bakılacak dep aytalar. Demek ki bu ne olacak? Pek yaxşı, pek düşünceli bir draft duracak, değil mi? Herkes onu kabul edecek ve deokkupatsiyadan son bakılacak. Yaxşı, siz bunu kabul etsiniz. O zaman daha mühim meselelerge bakınız. Çünkü onu yapılacak olsa, çünkü Kırım Tatarlar, yani tamır halk da mevcut şimdi bunda ve onu bölmek cemiyetlerge, cemaatlarga o da ayrı bir mesele ve onu da meclisle müzakere etmek gerek olacak. Bilesiz da mühim böyle meseleler sırasında şunu laf etmeye isteyeyim. Kamaçav boyunca şimdi işgal edilgen Kırım'da mahkeme prosesleri devam ediyor. Siz bilesiz bizim işte baş müdürümüz Lenur İslamov'a karşı dava açıldı bu Kamaçav meselesi boyunca, sonra Mustafa Agacimilev'e, Çubarov'e ayrı böyle davalar ve bugün böyle növbetteki dava ötkerildi. Alexey Ladin advokat bizle şimdi canlı bağda. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, мы с вами разговаривали о предыдущем судебном заседании оккупантов относительно блокады полуострова. Состоялось на днях еще одно следующее судебное заседание. Расскажите о ходе этого заседания, о чем говорили, как оно прошло. В настоящий момент прошло ряд судебных заседаний по делу Ленура Ислямова. Пока каких-то значимых доказательств именно обвинений его в преступлениях, то есть, которые выдвигает там прокуратура и ФСБ, нет. Сейчас мы допрашиваем потерпевших, которые обосновывают ущерб, якобы нанесенный Ленуром Ислямовым, собственно, организациям, в частности, Крымэнерго и ряду других организаций. На самом деле хочу сказать, что это было бы довольно смешно, если бы не было так грустно. Потому что если бы такие иски заявлялись в рамках гражданского процесса, то с большой степенью вероятности они бы даже не были приняты судом к производству. Потому что все обоснование ущерба сводится к тому, что истец, организация, просто делает расчет, определенный расчет, и пишет, что вот нам причинен такой-то, такой-то, такой-то ущерб. И, собственно, никаких доказательств этого ущерба нет. Тем паче, Он основывается, когда вот говорит об этом ущербе? Основывается, в частности, на том, что они должны были получить денежные средства от потребителей электроэнергии в Крыму там, за ноябрь-декабрь 2015 года. Они их не получили, поэтому всю ту недополученную сумму они полагают необходимым взыскать с Ленура Ислямова, якобы как организатора диверсии, подрыва столбов электропередач. На вопросы защиты, вычитаются ли суммы, которые организации должны были заплатить за электроэнергию, которую, собственно, им поставляют украинские энергокомпании. Они говорят, нет, мы не вычитаем. Мы просто говорим о той сумме, которую мы якобы недополучили. То есть я говорю со стороны потерпевших. То есть получается, что электроэнергия как бы из воздуха должна была образоваться, и 100% прибыль – это прибыль тех организаций, которые сейчас вменяют иски. На самом деле у меня возникает ощущение, что вот эти многомиллионные, а со стороны Крымэнерго даже миллиардный иск, это и является одной из целей этого уголовного дела для того, чтобы, собственно, легализовать
за просторечное выражение, отжатие, да, то есть национализацию того имущества, принадлежащего Ленуру Ислямову, которое находится в Крыму. Ну, то есть, чтобы формализовать то, что вот это имущество уже не принадлежит Ленуру Эдемовичу, а там, так скажем, принадлежит Крымэнерго. А в какую сумму они посчитали вот этот вот ущерб? Самый большой и крупный иск – это иск со стороны Крымэнерго. Сумма 1 миллиард 96 миллионов. Есть ряд других исков, там, от МЧС порядка 40 миллионов, от энергетической компании Севастополя порядка 21 миллиона. Ну, то есть, там, грубо говоря, то есть, сумма порядка, общая сумма иска порядка 1 миллиарда 250 миллионов. Алексей, что бы вы еще отметили вот из действия оккупационных властей, оккупационных судов, которые свидетельствуют о несостоятельности этого судебного процесса? Я бы не хотел в настоящий момент торопить события и забегать вперед, потому что обвинение еще не представило какие-то ключевые, так скажем, доказательства по существу обвинения именно в тех уголовных преступлениях, в которых которые якобы совершил Ленур Ислямов. Однако хочу сказать, что изучая материалы уголовного дела и анализируя их, на самом деле я не увидел никаких прямых доказательств того, что якобы совершал Ленур Ислямов. Есть показания свидетелей, но показания свидетелей очевидно аффилированы, так скажем, даны под давлением, потому что эти свидетели на самом деле лица уже осужденные, либо которые вскоре будут осуждены за совершение преступлений, сейчас находятся под уголовной ответственностью, и есть основания полагать, что они просто пытаются выторговать себе, так скажем, более мягкое наказание. Спасибо большое. Чок у нас Алексей Ладин, адвокат, был с нами на прямой связи с временно оккупированного Крыма. Дорого обходится Крым оккупантам? Да, дорого обходится. И смотрите, здесь еще несколько моментов. Хотела бы продолжить его рассуждение. Это не только попытка отжать имущество Ленура Ислямова в Крыму или кого-то, кто имеет отношение к Ленуру Ислямову, к АТРу. Это еще и попытка переложить вину. Почему у нас плохо? Почему у нас не растет экономика? Почему у нас есть проблемы с развитием Крыма? Потому что вот, пожалуйста, виновата. Виновата Украина, виноваты крымские татары, виноват Ленур Ислямов, и вот мы вам доказательно это показываем. И следующий момент – это вот такая вот реакция и подготовка псевдозаконодательной базы под тот марш, марш гідності, да, марш достоинства, который был объявлен, для того, чтобы, если это событие произойдет, а это событие должно было произойти и привлечь внимание, у них уже якобы есть законодательная база для обвинения. Вот они сделали все возможное, они предупреждали, они открыли уголовные дела и так далее, и так далее. И абсурдность самого обвинения, она налицо. Но что значит предполагаемая недополученная прибыль? С таким же успехом Украина может подать в суд на оккупантов в Крыму и посчитать ту недополученную прибыль, которую она потеряла в результате того, что там отжали предприятия, туристические комплексы, отели, санатории и так далее. И так далее. Мы, в отличие от оккупантов, будем правыми. Да, но в отличие от... И оккупанты не будут этого принимать. А здесь они хотят, чтобы суд это принял и посчитал это и вывел как ущерб. Поэтому, конечно, Украина будет обязательно права. Поэтому это еще одно псевдозаседание, которое демонстрирует то, что они всячески пытаются, во-первых, переложить вину и ответственность, во-вторых, легитимизировать вот это вот отжатие Крыма. Ну, bundan da gayrı biz bilemiz, mahkemeler çok ötkеріле Kırım'da da birçok bizim siyasi mabuslarımızın mahkemeleri şimdi ötkеріле. Hizbut Tahrir davalarına koz ögüne alsak, işte bu davalarına koz ögüne alsak.
Сема бұл серге қайтар екенде да сіз білесімді бұл треклер меселесі үйірсетіле Донбасс бойынша дегерлеріні авыштырacak екерлер, деніштірежек екендер. Ләкин Қырымдаки бұл процесстерге не үшіндір пек бойлы диқат дегілді, ама сема бұл сілеріні не үшіндір шымды сон кере музыке етмей қалдылар. Не үшін сізже? Қырымда ма? Яғни мұнда, қытада. Yok, Азат etmek için. Азат etmek için benim bilgenime göre çalışmalar var. Ama nedense de değil, herkes ona bile ya Kırım kelgende ve ya Kırım Tatarlar mesele kelgende Rusya asla ve asla laf etmeye istemiyor ve ya uzata ya da şarayetlerini değiştire ya da başka türlü bakıla. Çünkü bu insanlar değişecek deyip ikinci grupada vardı. Şimdi yine de laf etili. Fakat görüyorsunuz Rusya başkalarını değiştire, nasıl da değiştire, anda insanlarını, sıradan insanlarını toplap, yolda geçken adamlarını toplap, onlarını Ukrayna'ya beri, Ukrayna öz tarafından katillerini, savaşan insanlarını, böyle cinayet işleyen insanlarını anda kaytara. Ama Kırım meselesine gelgende yine de takılı. Ama laf etili, Kırım Tatarlar laf etili ve bu Zelenskiy'nin konuşuğunda yine de bu mesele ortaya koyuldu ve Cumhurbaşkanı tarafından söz verildi. Yani Kırım Tatarlar asla ve unutulma ve spesakların listelerinin arasında onların isimleri var. Давайте, Гайна Ханум, перейдем к одной следующей теме, очень важной. Это туристический сезон 2020. И с нами сейчас вот на прямой связи временный ВО постійного представника президента України в АРК 2018-2019 роки Изет Гданов на прямой связи. Изет ага, селям алейкум. Алло. Изет ага. Не слышно с Изетага, мы попробуем еще раз с ним связаться. Вот начинается туристический сезон в оккупированном Крыму. Как вы думаете, как пандемия коронавируса повлияет на посещаемость временно оккупированного Крыма? Ну, насколько мы знаем, коронавирус и пандемия повлияла в лучшую сторону, я имею в виду в кавычках, и с такой грустной, к сожалению, ноткой, потому что все те, которые захотели пересидеть пандемию и коронавирус в крупных городах, они ринулись в Крым. И в то время как, ну, мало того, что есть пропаганда по отношению к Украине, в то время как оккупант сосредоточил основной взгляд на Украине и почему-то считает, что коронавирус – это проделки Украины и СБУ, никто не занимается отслеживанием людей, которые приехали в Крым пересиживать вот этот вот коронавирус со стороны материковой России. Там нет контроля, там свободное пересечение, огромное количество приехало в Крым, и эти люди сейчас находятся в Крыму. Есть еще один момент, связанный с коронавирусом, в отличие от Украины, опять-таки. Если здесь эта проблема обсуждается открыто, об этом все говорят, пишут, возмущаются, приводят цифры, ежедневно отчитываются, то в Крыму эта тема полузакрытая. Мы все знаем, что врачам запретили рассказывать о том, что происходит. С них взяли под угрозу увольнения расписки о неразглашении информации. В случае коронавируса рассчитываются и представляются как пневмония или бронхит или еще как угодно, или корь. Вот поэтому реальная ситуация в Крыму, она совсем другая. Изет Гданов с нами сейчас на прямой связи. Изет ага, селям алейкум. Изет ага, как пандемия коронавируса повлияет на посещаемость временно оккупированного Крыма? Вот каким вы видите себе туристический сезон 2020 в Крыму? Ну, перш за все, Крим – це є тимчасово окупованою територією. Якщо ми кажемо з материкової частини України, я взагалі не радий нікому їхати на територію Криму, на територію окуповану, тому що окупанти, як ми всі знаємо, як поводяться з нашими громадянами, які проживають в Криму, і тим паче вони можуть застосовувати свої репресії проти громадян, які постійно проживають на території материку. Це перше. Що стосується незаконного перетинання державного кордону, я маю на увазі через порт Крим-Кавказ чи аеропорт Сімферополь, це вже переслідується відповідно до чинного законодавства України, і ніякого сезону там не може бути взагалі. Це по-перше. По-друге. По-третє, я хочу сказати, що
закликати всіх українців, знаєте, як було в минулому році, до цього люди там звикли відпочивати в Криму, і так не можна робити, тому що Крим є окупованим. І закликаю всіх українців, у нас є в Херсоні Чорне море, є Азовське море, і поки Крим є окупованим, їхати і залишати свої кошти безпосередньо на території материкової України. Но так или иначе, насколько я понимаю, при посещении вот временно оккупированного Крыма людям все же придется проводить какое-то количество времени в обсервации, правильно? Ну, взагалі, така інформація є, що люди, які мають реєстрацію материкову, маю на увазі України, в Криму, окупанти саджають на обсервацію. Є така інформація. Якщо людина має реєстрацію на території Криму, тоді вона під якісь там підписки виїжджає додому, і 2 тижні вона нібито повинна бути в Криму, за місцем реєстрації в Криму, і вона там контролюється місцевими так званими органами там, поліції чи там іншими закладами, щоб він там не покидав свої домівки. Я маю на увазі ця людина, яка має реєстрацію в Криму. Чохсагул Настизет Гданов, исполняющий обязанности постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым в 2018-2019 году, был с нами на прямой связи. А гостем студии была член Меджлиса крымско-татарского народа Гайна Юксель с Чохсагул Гайна Ханум, судья Музакельген Зачун. Ну а мы не прощаемся, прерываемся буквально на несколько минут. Далее в нашей студии будет следующий гость, и мы продолжим говорить про Крым и про различные новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Не переключайтесь, Коршкеджи.